Селям алейкум, студияда Айша Шулакова бүгінгі программамызда. Якынларымызға ярдым. Бізім әрекетлеріміз бұл бізні қорқызғанлардан ве бүгінгі күнде олғанындан да зияде белалардан өзімізні қоршаламақтыр. Донецк ве Луганск халық жүнкүретлері Киевте жабузны акция тірмеге ярдым сорап рича еткен сон Русия Украинада арби операция башлады. Сынырда иршей ве эркес тынч. Украина, оның гражданлары өзіне лайық сайған акимиетні сечежек. Бұл о девлетнің менфаатларыны қоршалаған акимиет олacak. Қырым Devlet Şurası reisinin muavini Yefim Fix ile ekskluzif intervyu. Antetken Karamanımız. O millet için öz vaktinde bek büyük hem de tahsil meselesinde hem de kozuguna getiriniz kurultay tizmek meselesinde yani siyasi meselelerde. Kırım'da cemaat erbabı Kırım, Litvanya, Lehistan ve Akrusiya memleketlerinin birinci muftisi Noman Çilipcihan'ın hatırası anıldı. Saklamak, arttırmak ve gelecek nesillerge yetkizmek. Her vakit men evde işitken edim vatan, Kırım tatar tili, bısaslı da Rusça evde laf etmeydi. Dünyada halkara ana tili konu kaydetildi. Ukraina Rusiyaga başka yol kaldırmadı. Komşu devlet territoriyasında müstakillik tanılığı ve mahsus operatsiya Donbas cumhuriyetlerinde yaşayan tınç sakinlerini kurtarmak için bakılgan çare oldu. Kırım'da hafsızlık yarımada sakinleri için tehlike yok. Vaziyetini hakimiyet kontrol etti ve suf meselesi de beklenilmegen tarzda çizildi. Tafsilatlar levhamızda. Считаю необходимым принять уже... Енді чоқтан пышкынлешкен қараны қабыл етмек керек деп саям. Донецк ве Луганск халк жүмхуриетлерінің мұстақиллығыны ве суверенитетіні верал танымақ. Тарихи вақия халк жүмхуриетлерінің ве Русияның тарихында яны сайфе. Кырым Хавсызлык Шурасының карарындан эвел кубанып башлады. Ичтимай ағларда Жумхуриет жолбашчысының ВКонтакте сайфесінде калдырылган yüzlerce тефсиелерден біріні көресіз. Яшасын, біз бераберміз. Кырым, Донбас, Русия. Кырым аға қардаш жүмхуриетлерінің сакинлеріне эр тарафлама ярдым етмеге азыр. Гуманитар ярдым топламақ керек деген иляндан сон бүтін Кырымда, яғни мектеплерде, китапханелерде, базарларда, мемури биналарда кабул етуф ноқталары açıldı. Безусловно, конечно же, необходимо помогать. Шубесіз, elbette yardım etmek керек, çünkü bir Kırımlı 2014 sene olarının yerinde buluna bileydi. Ve şimdi biz olarını başkalardan da yaxşı anlayımız. Olarga bu yardım tek şey cihetten degildi, ahlaki cihetten daha ziyade muhimdir. Rostov-na-Donu şehrinde bulungan kaçaklarga 20 tonnadan ziyade gumanitar yardım yollanıldı. Şimdi daha çeşit şeyler toplanıla. Siz көргеніңіз кебі шымды фаал шекілде юкленув кете. Күнін екінші ярасында да фаалжы. Эсасен бұл бірінші невбеті керек олған шейлер. Біз көреміз кі, мында пек чоқ сув, текстиль, балалар үшін чешіт малар. Чүнки штабның ребелері берген малюматқа қоре, Ростовда Донецк ве Луганск жүмхуриетлерден келген қачақларының ярасы эсасен балар. Донецк ве Луганск халық жүмхуриетлері Киевте жавузыны аксеттермеге ярдым сорап рижа еткен сон, Русия Украинада Арби операция башлады. Амелиятның мақсады Украинаның демилитаризациясы ве денификациясыдыр. Русия президенті Украин арбийчилерні селяларны теслим етмеге чағырды. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интерес. Бүгінгі вақалар Украинаға ве Украин халқына зарар кетірмек істегінен бағлы дегіл. Олар Русияның өзіні қоршалавнен бағлы. Украинаны рейне етіп алып, оны біздің мемлекетімізге қаршы құланмаға істегенлерден қоршаланмақ үшін. Біздің әрекетлеріміз бұл бізні қорқызғанлардан ве бүгінгі күнде олғанындан да зияде белалардан өзімізні қоршаламақтыр. Не қадар ағыр олса біле, бұны аңламаға рижа етем ве қаршылықлы әрекет етмеге теклиф етем. Бұл фажалы сайфені тезже кечмек ве бераберлікте оге адымламақ үшін. Бізім ішімізге, бізім мұнасибетлерімізге кірішмеге бермеміз, оларны өзіміз тізежеміз. Селялы күчлер Украина территориясында ерлешкен арби объектлеріні аталар ве шымдықы вақытта евелері сабық Луганск ве Донецк вилаетінің сынырларына якынлашалар. Украин сынырларында якын ерлешкен Кырымның районларында вазиет стабиль ве хавсыз. Ярмада сакинлері үшін телеке yok. Вазиетна hakimiyet kontrol
ете. Кырымнын шарқында шей тынч. Тасил муэссеселеринде лягу этилген дерслер план боюнча келечек авта девам этилежек. Я думаю, что все будет замечательно, все будет хорошо. Мен белесем ершей яхшы олыр, мен бүгін чықтым ершей тынч. Бір арби машина көрдім, башқа бір шей yok. Ен ярамай шей бутыляш паника. Бөле адам озыны өлдіре, башқаларны да қасиветке далдыра. Бөле вақыт паника олмамақ керек. Комшу Красноперекопск шеринден де шей тынч. Шер инфраструктурасы штат режимде чалыша. Хастаханелер, тюкянлар ве абханелер чалыша. Беш тахталарда маллар етерлі. Что хватает? И всегда хватило. Эршей етерлі ве вақыт бойлайды. Эршей нормаль. Бір шейнің фиатлары көтерілмей, эршей яқшы. Ең esасы тынчылық ве аман есенлік олсын. Махсус операцияның бірінші күнлерінден Қырым елбашчысы Сергей Аксенов Эрмени базар шеріні мұнтазам суретте зиярет ете. О эркезні тынчыландыра ве хасивет етменіз дей. Вазиет Русия Федерациясының силалы куветлері, укук корчалайчы структуралары ile контроль етіле. Эркес ерінде, девлет акимиеті органлары иш ерінде чалышалар. Эрмени базар ве Қырым Жумхуриеті сакинлеріні тынч олмаға рижа етім. Бір адам білет телукеге оғратылмайчақ. Аджет олған заман Жумхуриет елбашчының авалесі бойынша комшу девлеттен хачақларны қабыл етмеге азыр. Русияның шымалинде авиабақ рет етілгені себебінден ярым адамызның мусафирлері Қырымдан трен яда автобуснен кете белелер. Вокзалда ажиотаж yok. Адамларның онайтлығы үшін Ақмесжиттен Москваға ве Санкт-Петербургқа кеткен тренлер теркіплерінің сайысы артты. Қырымда мартның 2-сіне қадар қалмаға істегенлер үшін отеллер штат режимінде чалыша. Многие отели предоставляют существенные... Чоқуса отеллер 50%-ға жеве бұндан да зияде файыз ендірім берелер. Москва кимиеті или Қырымда бұлынған гражданлар үшін иштимай путевкалар бойынша аңлашма тізілді. Русия ордулары Херсонға кіргені себебінде Шимали Қырым каналы бойынша Днепр суы берілу системасыны ғайрыдан тіклей. Бұ адисеге кефе шеріндеке 16-й суф анбарында ерлешкен насос станциясының мутехасыслары азырлана. Ескі насослар яныларға деніштіріле. Мутехасыслар МД каналының қапақлары азыр олмасыны тешкерелер. Шымдымында тек уч Қырымлы ерасты суф станцияларындан сув етіп келе. Мы планируем в ближайшее время... Біз яқын вақытта кефе суф анбарында 10 миллионға же кубометр сувны чөкмеге планлаштырамыз. Бөле вақыт кефе ве судақ регионы сувнен темен етілежек. Олар шымдығы вақытта сувнен тамамындан темін етілелер. Днепр сувы біз оны беклейміз. Команда берілгенінен біз чалышмаға азырмыз. Сергей Аксенов Қырым сынырындан Херсон вилаетіндегі Қаланчак районында сув чекуф иншаатларға же Шимали Қырым каналының вазиетіні бақып чықты. Оның сөзлеріне көре, каналының бір қысмыны орман басты. Темізлев ішлері 2 авта қадар вақытны алачақ. Естественное препятствие, сооруженное националистами, вы сами уже видели. Милләтчілер ile құрылған табиғи мания біз үшін ичде қорқынчлы дегіл. Мудафа назирлігі оны йықачақ. Су ақмасына бір шей кедер етмейчек. Bundan da gayrı milletçiler bozgan kapaklarını gayrıdan tüklemek için teknik kararlar gerek olur. Bunsuz Xerson vilayetinin sakinlerine zarar getirmezden suvna akızmak mümkün değil. Bazar ertesi gününece tedbirler planı şekillenecek. Mudafa nazirine ve bizim prezidentimizge esabat verilecek. Xerson vilayetinde Kırımga suv yollagan episi gidro tuyumlarını Rusiya Federasyasının silahlı kuvvetleri kontrol eti. Yarımadaga Dnepr suvu berilüvi teşkil etülüvi için vakit gerek. Nevbeteki sanksiyalar Kırım sakinlerinin hafsızlığı ve yarımadada suv xamachavının yekillenmesi aqta Kırım Devlet Şurasının reis muavini Yefim Fiks ile sübet ettik. Millet telekanalı için onun mahsus intervyusu. Ефим Зисевич, в свете последних событий есть ли повод опасаться крымчанам? Абсолютно никакого повода опасаться крымчанам, никаких оснований для этого нет. Созданы все необходимые условия для того, чтобы функционировали структуры власти, обеспечивая необходимые решения для жизнедеятельности крымчан. Те подразделения, которые обязаны предоставлять все услуги, это вода Крыма, Крымэнерго, Крымгаз, все, что связано с торговлей, все, что связано с транспортным обслуживанием,
оборудованием. Все работает, и этому способствовали соответствующие распоряжения, указы главы республики. То есть мы в обычном, в рабочем режиме мы находимся в Крыму. Правоохранительные органы выполняют свои задачи, силовые структуры, обеспечивая правопорядок и все, что необходимо. А вооруженные силы, они решают свою задачу, обеспечивая безопасность Крыма, границ Крыма и, естественно, границ Российской Федерации. Эта ситуация, она никакого отношения вот к Крыму непосредственно, к безопасности Крыма не имеет. Вместо того, чтобы идти на диалог, Украина полностью разрывает дипломатические отношения с Россией. Для чего это делается? Ну, разорвали, это их право. Они могут предложить наладить, они могут расторгнуть. Так а сегодня они чего говорят? Мы готовы к переговорам. Мы сегодня готовы, никаких вопросов. Правильно. Ну вы же разорвали дипломатические отношения. Но вам же им говорят, давайте, мы готовы сесть за стол переговоров при условии демилитаризации раз, признание Крыма в составе Российской Федерации, признание Донецкой, Луганской республик как самостоятельных республик, отказ от претензий к этим республикам в связи с подписанными договорами, значит, отказ от бандеровской идеологии и отмена закона, связанного с ущемлением русского языка. То есть, ну вот, пожалуйста, вот эти все вещи, и давайте будем действовать. Была ли предсказуема реакция Запада, именно такая, какая сейчас? Безусловно, Запад не в первый раз показывает свое гнилое нутро. Ведь посмотрите, что сегодня Зеленский заявляет. Он же заявляет, Украина осталась 1 на 1 с Россией. А ты что, не знал, что они предатели? Что они только подначивают, что они только создают проблему для всех, только закручивают вот эту всю гайки, а потом они в стороне. То есть мы к Украине помогать не будем. Украина же не государство, входящее в организацию НАТО. Это отдельное государство, мы туда никакого отношения. Да, мы выставляем, американцы там и все оружие, воинские части и оружие на территории государств, которые входят в состав организации НАТО, нет вопросов. А вы, Украина, там как хотите. А кто их спровоцировал на эту подлость, которую они делали на протяжении 8 лет пребывания в нынешнем составе? Вот посмотрите, что делал бы нормальный, не нормальный, просто человек, ответственный политик в лице президента Украины. Вот чтобы, ладно, был Порошенко, все та история, как говорится, это прошлое. Ты пришел на лозунгах мира. Ты пришел для того, чтобы обеспечить мир на своей территории, в своем государстве. Что ты должен был первое сделать? Ты должен был бы, наверное, встретиться с руководителями этих республик. Ты должен был сказать, вот есть нормандский формат, есть Минские соглашения, садимся и начинаем выстраивать отношения. Первое – это наши шаги, вот это ваши шаги. И вот где они где-то должны на вершине соединиться. Принятием каких-то документов, принятием каких-то законов и выстраиванием каких-то отношений. Ну, правильно или нет? А что на самом деле произошло? Произошло усиление военного присутствия на линии соприкосновения, тяжелой техники, военной техники, в том числе танковой и так далее. Цифру называли, что на линии соприкосновения порядка 300 танков. Это столько танков, сколько было у Гудериана, когда в 1941 году он от Москвы повернул войска кстати говоря, на Донбасс повернул войска. Это столько у него танков было. Ты для чего? Ты против кого воюешь? Это первое. А второе, что Запад не видел и не знал, это с подсказки Запада. Что сказал президент России в своем обращении? Что, обращаясь к военным, он сказал, вы давали присягу не хунте, вы давали присягу народу Украины, и вы против народа воюете. То есть вы выполняете полицейские функции. Армия же не предназначена для выполнения полицейских функций. Поэтому он сказал, не выполняйте преступных приказов, складывайте оружие, возвращайтесь домой. Нет, вы воюете до победного конца, а более того, там мы знаем же пример, когда 5 военнослужащих хотели уйти, сложить оружие и уйти из этой бессмысленной войны, их просто взяли и в спину расстреляли, свои же. Вот это разве нормальные вещи?
Вот это все, подтолкнули их на это дело, спровоцировали на это, безусловно, западные лидеры. И сегодня делают, и вы что, Россия, агрессор, да какой агрессор? Вы назовите хоть одно здание, разрушенное российскими войсками, кроме объекта военного назначения. И то войсковые гарнизоны, там, где проживают люди, инфраструктура, военный гарнизон, она не пострадала. Пострадали только органы управления, связь, склады, ну и так далее, мы уже об этом говорили. Прогнозы делать рано, но в целом, на ваш взгляд, как будет развиваться ситуация? Ну, я думаю, несколько дней эти вопросы будут закрыты, закончены эти вопросы. А дальше уже пройдут политические процессы, которые необходимы в данной ситуации. Но, безусловно, еще будут какие-то подчистки, там, зачистки и так далее, потому что даже армия же не пошла для того, чтобы там пощекотать нервы и вернуться. Раз уже пошли, значит, есть задача демилитаризации. Задача, то есть уничтожения всей военной инфраструктуры Украины с тем, чтобы она больше никогда не угрожала ни России, никогда не угрожала своим соседям и была нормальной демократической страной, в которой государство и органы управления государства, власть заботилась бы о своих гражданах. Вопрос с водной блокадой решился сам собой. Российские войска освободили ту территорию, где были осуществлены мероприятия по перекрытию Северо-Крымского канала. И буквально, я думаю, что в ближайшее время там глава республики находится, и те должностные лица, кому положено, они там находятся, но в ближайшее время будут приняты, уже расчищены все, что там необходимо расчистить, связано с самим каналом, будут сняты бетонные перекрытия вот по каналу, будут отремонтированы все эти сантехнические вещи, задвижки и так далее, и вода пойдет в Крым по Северо-Крымскому каналу. В Государственном совете есть же рабочая группа по установлению ущерба, нанесенного Украиной, в том числе по водной блокаде. Мы завершаем эту работу, и в любом случае мы подадим в суд иски, соответствующая процедура есть у нас, подадим в суд иски для того, чтобы суд установил степень ущерба и потребовал, взыскал с тех людей, кто виновен во всей этой истории. Еще несколько дней, и я думаю, все станет на свои места. Украина будет по-настоящему демократической. Я думаю, что народ Украины уже устал от этих мракобесов, как же по-другому назовем, изберет Украина власть, свою власть, ту власть, которую она считает, граждане Украины, которые считают нужным, ту власть, которая будет работать на интересы государства. Она будет нейтральным государством, я глубоко убежден в этом. Будут налажены добрососедские отношения с Российской Федерацией, с Белоруссией, то есть с теми государствами, которые беспокоятся о судьбе Украины. Я думаю, история, связанная с Евросоюзом и с блоком НАТО, уйдет в далекое прошлое, будет забыта как страшный сон, и будет нормально, будет Украина процветающей, нормальным государством, а может быть, так, в далекое будущее, может быть, она войдет и в состав союзного государства. И вот будет 3 славянских государства, Украина, Белоруссия и Россия. Союзное государство, не Советский Союз, безусловно. Это, наверное, вот так как Белоруссия и Россия. И мы друг друга будем поддерживать. То есть возвратимся к историческим основам нашим, с которыми связаны и традиции, и уважение друг к другу, и язык, и все. Спасибо еще раз за интервью. Да. Всего до встречи. Кырымда бүгін 175 миллет векелері яшамақта миллетнің өз текрарланмаған медениеті, тарихы ве ананелері бар. Ярым адамыз мемлекетіміздің ең чоқ миллетлі регионы сайылғаны нафиледігіл. Халық уникаль ве оның өзгін тілі бар. О миллетнің менлігіні ве адетлеріні аксеттіре, ақыны шекілендіре, өз медениетіні сындыре. Туған тілге бұйық севға ақында Ленуза Бурсейтова тариф еті. Селям алейкум, бірінші А. Отырыңыз.
Birinci A sınıfta sabah boyle başlana. Küçük torgayçıklar, hocalar olarga tamam boyle ad berdiler. İki tilde serbest konuşalar, Kırım Tatar ve Rus tillerinde. Bu bilingval sınıftır. Sözler arasında yer olmak gerek. Между словами чуть-чуть должно остаться место. Yazarlar okuylar, en esası tuğan tilde fikir eteler. Kırım Tatar, Dulber, Unutpek bugün balıktan. Derslerde ne yapasınız? Ne beğeniyorsun yapmaya derslerde? Ben derslerde bugün hesaplı çünkü anda biz çerçoğuz yapamaz. Resimler, meseleler. Bu işte her daim Zarima Medjitova yardımcı ola. Kırım Tatar tiline sevgisi birden duyula. Bu sevgini büyük tecrübeli ocağa ana babası aşlagan. Çok kilometre uzak yaşadı Kırım'dan. Her vakit ben evde işitken edim vatan, Kırım Tatar tili. Biz aslı da Rusça evde laf etmeydik. Çünkü babam Bosağa'dan adım atқанда o tilini tap diye bizge aytaydı. Kırım'da yaşamadık. Aslı da ben bunda doğulmadım. Ben tap Sibir'de doğuldum. Demek şu Sibir'den gelip Kherson vilayetine koçtuk. Şu Kherson vilayetinden Kırım'a yol açılmaknen babam bunda yol kıdırdı, bunda koçmege. Şu yıllar devamında, men osken yıllar devamında de Kırım Tatar tilinde laf edeceğiz, Kırım'a koçmek gerek deyip, böyle laflar işittim. Demek men öyle sözlerden ostım. Bugün Kırım'da bütün dünyada alğanı gibi halkara ana tili konu kaydetili. 2014 senesi eali cedvelge aluvının malumatına göre Kırım'da 175 milletvekilleri yaşayıp. Büyük kısım bu 65% Ruslardır. İkinci yerde Ukraynliler. Onlar 16%'ni teşkil eteler. Üçüncü yerde Yarımada'nın tamır halkı Kırım Tatarlar. Bu Kırım ealisinin 13%'dır. 1000 yıllık tarihte onun büyük devleti de var idi, lügatları da var idi. Tilimiz dünyaya belli meşhur, hatta mesela misal getireyim. 1795 senesi Fransa'da parlament bu Fransız Üniversitesi'nin şark dilleri fakültetinde hangi şark dillerini okutulmasını meselesini koya ve parlament Kırım Tatar tilini ayrıca koya. Kırım Tatar tili öğrensin, Türk tili öğrensin, Fars tili öğrensin ve Arap tili öğrensin degen, yani şark dillerinden. Hatta Kırım Hanlığı o zaman da yok. 1795 sene. O zaman da bile Kırım Tatar tilinin o kadar güçlü otoriteti var idi. Kalimera σας παιδιά. Καθίστε. Bu sınıfta ise en azdan 4000 yıl devamında toxtamazdan kullanılgan dünyada boylu yekane tilde konuşalar. Когда стима бросалась, стеной перехитис патризас мас вриските полимас bu anamazi soçi. Bu Ahmetcit'nin 7. mektebi 6. sınıf talebeleri Yunan tili dersinde iştirak eteler. Балалармен biz çeşit kazma işler alıp baramız, çeşit yerlerge baramız. Mangop kayasında tapılgan orta asırlık Yunan kilimini görmek pek meraklı edi. Bu tilde yazılarını balalarla beraber plitalar üstünde görüp okuduk. Şimdi bizge çok etnik urum yok. Diğer medetlerge mensup çoğusu balalar bu tilini öğrenmeye tırışalar, medeni anahtar gibi. Öz yarımadamızın tarihini anlamak için bir usuldur. Kırım tillerinin baylığını saklamak uğrunda basma neşirlerinin de koşkan hissesi büyüktür. Bu kitaplar, mecmualar, gazetalar. Bu yerde gazetanın kağıt şekli dünyaya kele. Basma bu birden olgan şey değil. Büyük maşinalar kağıtını roliklerden geçireler. Sonra ise basılgan gazeta bu yerde öz yoluna devam eder. Bir saat devamında 20.000 basılgan gazeta çıka. Bu tipografiyada Rus, Kırım Tatar, Ukrayn, Bulgar, Alman tillerinden neşirler dünyaya gele. Kırımның milli medeni birleşmelerine Devlet Milletlerara Komiteti kol tuta. İsmail Gasprinski Media Merkezi'nin beraberlikte 9 milli gazeta ve mecmualar basılmasına maliye ayrıla. 2017 senesinden berli milli medeni muhtariyetler ve cemaat teşkilatlarının faaliyetinde grant destegi ayrıla. Bu milletler ara muhabbetlik peketülüvü sahasında içtimai cihetten muhim proyektlerini amelge geçirgen teşkilatlar olmalı. Bu vakit devamında tahminen 17 milyon ayrıldı ve ahımdaki senede bu programa çalışa. Grantlarga 2 milyon ruble ayrılacak.
Халқара туған тіл күні бұтын әлемге епсі тіллер тең мұсави олғаныны қатырлатмақ үшін да бір себептір. Бір тіл дамға уникаль тарзда қызмет ете. Бір тіл жанлы асабалықтыр. Біздің вазифеміз ана тілімізді сақламақ ве яшартмақтыр. Қырым татар халқының тарихында фаджиалы вақа. 1918 сене февральның 23 күні халқымыздың саясетшісі Жемат Эрбабы діни лидері ве истидатлы язычысы Номан Челебиджихан атып өлдірілген еді. 104 ел кечті, ләкін Номан Челебиджихан ақта қатыра яшай. Кесілнекле айта білеміз, о халқымыздың лидері ве ғұрыры еді ве ойледі қала. Тәпсілетлі Жәлев қамызда. Чөлерінің соны корын мевейч біртірі жан. Белі Қырым татар саясетшісі ве Жемат Эрбабы Номан Челебиджихан доған ері бүгін тамам бөлі. Евелері бұкой бұйық сона қадыны ташы еді. Бұкой шынды мұна о вақытты бір аралық болған, адамлар яшағанлар мұнда мезарлығы болған. О вақытты Перекоп уездіне қарап тұрған екен бұкойлер. Районымыз yok еді о вақытты. Оннан сон түрлі весіклерге көре Рахметлі Юнус Хандым язған кітабында бұлай yazıла. Түрлі қарарларға көре бұкой yok етілген. Адамларын көчіріп, Завет Ленина көйіміз бар, өйерді ұяқы көчіргенлер. Айерін текіслеп, мезарлығын yok етілген, өйерге сабзавод сачылмаға ер ясағанлар. Ондан да сон мұнда бройлерный фабрика құрамыз деп қарар шығарған сон, Агарутында yok еткенлешті. O da yok baba. Саяси лидерінің бабасы Ибраим Челеби ерлі имам еді. Номан Челебиджихан башланғыч тәсілені қой мектебінде алды. 1912 сенесі Истанбул университетінің бітіріп Қырымға қайтты. 1917 сенесі март айында Умум Қырым ilk мұсылман құрылтайы кечті. Анда Қырым мұсылманларының вақытынша ижра комитеті тайынленді. Оның рейсі оларақ Номан Челебиджихан сайланды. Бұнен бір вақытта о Қырымның бірінші муфтисі олды. O adam hattaki öz баласы болмады. Өз не күші қалды, не бір шей, тек шу ақылында ветаным, халқым, Қырым девлетін құраман деп тұрышты, ләкин анапсыз кені соңына чықалмады. Оның артына жүргенлер де оның ішін соңына чықарамыз деп тұрыштылар, ләкин о да болмады. Ондай адамлар белкім де ойлайым, да келерлер дүнияға, біздің халық, күчлі халық. Номан Челебиджихан ярым адамызда яшаған епсі халқларының ақуқуқлары мұсави олмасыны істейді. О сөзінде тұрған намыслы инсан еді. Чоқысы демократик ислиатларыны кірсетті. Бұл еркішілер ве қадынлар арасында мұсафийлік газеталар эки тілде басылығы милли тасил. О миллет үшін өз вақытында бек бұйық hem de tahsil meselesinde hem de közüne getiriniz kurultay tizmek meselesinde yani siyasi meselelerde lider edi ve yalnız Kırım Tatarlar için değil bütün Kırım için Kırım'ın ösmesine, güllenmesine, onun ösmesine şu cümlede sıfat derecesinde ösmesine büyük büyük hizmetleri yapkan edi. Şimdi ticari merkez 90. senelері апсхане еді. Bu ofis odalar evелері камералар oldu. Bu yerde dini liderimiz sonki günlerini geçirdi. Номан Челебиджиханны 1918 sene yanvarının 26-sında Akher'daki hapsке kapattılar. Aman bir ay tuttular. Bugün bu faciaqta memorial taxta hatırlata. Yıl fevralının 23-inde onun yanında bu faciağa pervasız olmagan adamlar toplana. Hatıra taxta 2002 senesi Akher regionunun cemiyeti ve Kırım Tatar regional medeniyeti merkezinin teşebbüsü ile yerleştirilgen edi. Taxtanın müellifi Ayder Aliyev bizim belli ressamımız. Biz onun ile gururlanamız. Onun eserleri bizim şehrimizde takdim etilgen. Dini liderinin ömrü yolu 33 yaşında uzuldu. Lakin onun cesaretleri ve irişmeleri hakkında hatıra ebedi yaşayacağında eminmiz. Bu hepsi neticeler edi. Sizge tek iyi haberler dileyim. O'zingizga ve yakınlarınızga muqayt olunuz.